Mbukelo we-BMK YouTube Production asikubingelele sikwamukele kwi-episode yethu yokuqala as i-podcast yala kwi-BMK Audio Production. Asike emcimbini namhlanje cha sihlalele nje sinethezekele siyaxoxa ngoba sizoba nezingxoxo ezahlukahlukene khona la kwi-BMK Audio Production. Namhlanje ke ngikhuluma nenye insizwa ke eyenze into engajwayelekile. Kujwayele ukuthi ke kube izintombi eziba nesifiso zokuthi zigcine until ke sifinyelele emshadweni, but namhlanje siphethe insizwa ethi yona izigcinile kumanje ineminyaka ewu32 ubudala, isazigcinile iyinsizwa, umuntu wesifazane ayimazi futhi iyimisela ukuthi iyozifika emshadweni still izigcinile. Sizozwa ngayo ukuthi igcine nje ngoba igcinile noma ifihlile ukuthi imhlawumbe igay. Sozwa kabanzi. Wena into ongayenza nje vane nje ulike, usubscribe, ucomment bese uyashare. Wonke umuntu akwazi ukuyibona le video ye-BMK YouTube Production. Mfowethu Masuku asikubingelele sikwamukela ohlelweni. Ngibingelele mfowethu, siyaphila thina njani nini? Sikhona qhawula kithi. Mfowethu awuzethula nje insizwa kaMasuku ukuthi ubani. Siyazi ukuthi sivamisile ukuyibona ke yavela even kumabona kude kuma idols. But namhlanje sifuna ukuthi nje sizwe kabanzi ukuthi umfo kabani usuka kuphi nendawo. Hayi, igama lami uMthabiseni uBMK umfo kaMasuku. Bathi kuStatata Sojo esidume samakhande emadodeni atete ngasayikhothe ikolo bhemini ngolimi. Uju ngihlabe ngehloko solimi luthi ukukhawula namaselungeni. Ya, imina lo ngiyumfo kaMasuku ozalwe wakhulela kwaNongoma. Ya, ngifunde khona mfowethu amazinga aphansi naphezulu. Ngeza la eThekwini sengizozingela amadlela akuhlaza. Ya. Mfowethu ngifuna sikhulume ke ngodaba esilizele la. Umbukele sike singene straight kudaba olizele la. Siqinisekise kuqala. Insizwa nje bangihleli nayo la, insizwa nsi. Impela mfowethu kunjalo noma ke singeke sithi insizwa nsi ngoba khona ozothi asikho isiZulu mfowethu esisho njalo sithi insizwa nsi. Yebo ikhona intombi into, abanye futhi bakuphikisa ukuthi intombi into, abanye bathi into. Okay. Ya, cha nginsizwa mfowethu engakazi imlokotho umuntu wesifazane. Mfowethu yini imbangela yokuthi siyazi ukuthi mawukhula uyinsizwa ukuthi noma umfana nje ukhule ekhaya, ukhule emagcikeni, ikakhulukazi ke njengoba wena uvela endaweni yasemakhaya kuyaluswa emakhaya, kuba khona izinto ezenziwayo ngale emakhaya zabafana. Wena yini eyakwenza ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ukusuka namhlanje noma njengoba ngikhula nje hayi ngeke ngihlangane nomuntu wesifazane koze kushaya isikhathi sokuthi ngishadele? Mfowethu mina kahle hle ngingathi ngaba nenhlanhla. Hayi ngoba ngiwumuntu nje owakhula wathi nasi isinqumo engithathela sona. Mina ngazalwa mfowethu emndenini okholwayo. Esithema sikhula mfowethu sakhuliswa ngenkolo. Ngithi esithe ngoba angingedwa kumama nobaba. Yeah, so esithema sikhula sakhuliswa ngenkolo. So yafakwa lento yatshala ukuthi uyabona ke Mthabiseni indlela yokuphila nansi. Ukuze uNkulunkulu ungaqhatheki naye. Hamba ngale ndlela. uNkulunkulu akakufuni ukuthi, uNkulunkulu akakufuni ukuthi. So ezintweni zonke engangitshelwa ngazo ukuthi uNkulunkulu akayifuni, ngayibamba mfethu le ukuthi uNkulunkulu akamthanda umuntu ohambe elala engakafika emshadweni. Kunezinto okumele ulinde uze ufike emshadweni bese uyima uyazenza. Ngabamba lelo nganya kwethi sithi noma ifika izimo ngithi kodwa uNkulunkulu ngathi akakufuni ke lokho. Yeah. Mfethu siyazi ukuthi njengoba uwumuntu wesilisa unesikhathi la lokuthi kube khona emzimbeni into evukayo yokuthi wena umuntu wesilisa. Ubona intombi gqebhezile kuseThekwini la, intombi ziyagqebheza mfethu zifaka into evezi into ejule kabi. Akwenzeki yini wena ukuthi umfo kaMasuku ame ngenyawo ukuthi hayi cha ngiyezwa manje ukuthi ngidinga wasifazana? But ngeke ngize ngiqamba amanga nganya kwethu. Abantu abaningi vele bayibuza lo, ngiyabonga mfethu umbuzo wakho ukuthi upause. Abantu abaningi mfethu babuza kanjalo bathi abanye bayitshela ukuthi
kushuthi akwenzeki lutho like angifeel lutho anginamizwa njengoba kuye kwenzeke kwabanye abantu mabechaza ukuthi umuntu hayi mina ngifeel lutho that's why ngingazibandakanya mina mfethu ngeke ngiqamba manga Duncan mfethu imizwa yami ngendlela active ngayo ngendlela mfethu active ngayo ngiye ngithi mina akekho umuntu wesilisa oweak njengami emhlabeni ngokwemizwa mina nginqena ukuthi ngithi ngihamba nomuntu wesifazane ngihamba nje naye kwathi ukuthintana nje isandla kancane ngemuzo nhlane ngimuzo nhlane ukuthi ayi ngiseduze komuntu engamele ngibe seduze kwakhe ya obunye ubulili so imizwa yami mfethu ngingasho ngithi iactive ngendlela yesimanga ngiya responda futhi yeah Mananga mfethu ukuba nentombi kona uke waba nentombi empilweni yakho mfethu othi ngibo angazi mangizothi ukuba nawo yini but ngeke ngazama ngifunda ugrade 10 yonke lamabanga mfethu ngangazi lutho nje but ngathi mase ngifunda ugrade 10 ngoba ngangiyinsizwa mfethu eyayidumile esikoleni yaziwa so abantu bagcina sebekuquestion ukuthi ndoda ingane ziyakuthanda kodwa wena awubukeke ungathi umuntu oyilandelayo udumile mfowethu umsebenzi wakho muhle kodwa manje asikuboni ngala esiketini ukuthi wenze njani abanye beze bengisona mfethu bethi uthi mhlamba awukho nje gay yabo ya amazwi mfethu abantu ababewasho lawo amanye wawo ngoba vele ngangisengane agcine sengiphusha ukuthi hey ake ngibapruvele ukuthi kahle hle ngiyinsizwa ethanda abantu besifazane yabo but intombi mfethu engaba nayo kwa grade 10 yeah ngaba nayo kwa grade 10 nakhona futhi ukuthi ngayiqonda mina ngaphushwa nganya kwethu ngangiphushwa mfethu ngiphushwa kanzima thiwa ngeke sidatata ngedlale iya lapha mase ngiphushwa ke ngaba nalesi sibindi sokuthi angeke phela ingane izibone ukuthi ngiyaphushwa bengangiphusha mfethu masisengale kwalolu donga but mase sengivela phambi kwengane ngizoba umuntu ongathi akaphushwa ngigcine sengiyela mina nami yabo so ngathana naliya ngane mfethu but angiyenza ngalutho kwakuyingane yokuqala mfethu engangithi intombi yami ke le ngabona umshado kuyona ngabona konke ngaphupha ngaba namaphupho mfethu kanti bazogila yangila yayingoma legenda yayingoma yangila kakhulu la ngane mfethu ngoba mina ngangithi mangihlala nayo ngitshela ukuthi wonke umuntu osifazana ukanjalo ngangithi manginayo ngitshela izojabula mangithi ngeke ngize ngikuthinte mama ngiyokuthinta emshadweni wawuyitshela kona ngangitshela ngithi angeke ngize ngikulokothi yabona nje wena mina nawe nje ngisiphupha sisemshadweni senza konke ke emshadweni but okwamanje ngizokubuka nje kanje yona yayisondela kakhulu yini uze uyitshele lawo magama noma nanitshela nixoxela nje la nisuke nijona khona sasixoxela nje mfowethu ngoba ngifuna uqamba akaze ngiyibone ingihlupha ngokuthi ifuna ukungivakashela yabo ngoba into vele ngangikude kakhulu nawo leyo futhi ngangabaleka ngibalekiswa ukuthi ithi ifuna ukungivakashela yabo ukefathi ngangabaleka mfethu ngoba ezinye zezinto wena Danki mfethu engayifundiswa ngabazali kakhulu umama mfethu wena odlala indima wayethi uma intombazane ikwenzela into ongayitholi kahle baleka baleka Joseph ngakusebenzisa ke lokho ukuthi uma ngathi angiboni kahle ukuthi intokazi ifuna ukwenzani ngiyabaleka yabo ngibalekile mfethu empilweni yami mfethu masingabuyela emuva ke sihlehle sibuyele emuva before siqhubeke uthe bobe nayo intombi so le ntombi lo onayo yini eyanenza ukuthi nehlukane ave ukuthi wena uyithintanga into eyenza ukuthi nehlukane mfethu yangane ngangiyithanda la ngane mfethu vele mfethu yangibhanqa nomjida mfethu ufunda ugrade 12 wena ubufunda bangani ngifunda nayo ugrade 10 mina ukade abantu baqala legenda kade legenda yaqala ukufuna into eziphambili mfethu yavela ngibhanqa nalo wambe mfethu ngavela ngabona nami ukuthi ngathi ngu0 ke yabo ngathi noma ngiyikhethisa mfethu ngoba ngangiyithanda mfethu ngibona umshado kona ngangiyithanda la ngane mfethu fuqamba ngangiyithanda ngoba kwakuyintombi yami yokuqala emhlabeni no experience nje ukuthi
nginentombi nga experience ngayo ukhisi mfowethu ngawuqala kuyona nganya kwethu ngibheda mfethu ngiyakhona beta ngiyakhona mfethu iyona mfethu engasho ngithi yangifundisa ngoba yayilida mina ngilandela ngemuva kodwa lawo nakho lokho kubuye kungisolisa ukuthi yayithatha kangaka experience ithatha awuyisolisa nakuthi experience ithatha ya kodwa mfethu yangihlumeza kakhulu yangane mfethu ikakhulukazi lomjito wa grade 12 yaphinde yakhonjwa nakwabanye osomatekisi nanani ya so kodwa ke ukuhlukana kwami na ngoba ngithanda khona mfethu ngibhanqe njalo ngasahlukana nawo mfethu isikhulelwe yakhulelwa kwasokuba ukuthi ka siyazibana ke kahle imana ke waba uJoseph wangempela yena yaba uMaria yakhulelwa kanjani ukhona phela isho ukuthi iyaqoma okay yaqoma phela yakhulelwa into engicasula kakhulu mfethu yangibasela ayikhuleliswa ngalo mbhemo ka grade 12 lo mbhemo wa grade 12 unganya kwethu okay kwenza kanjani lapha waqeda lo mbhemo saphushana le ntokazi waqeda lo mbhemo waphuma kwa grade 12 yasala yaqoma omunye ngikhona hayi mfethu hayi ya kodwa kodwa ya yangihlumeza kakhulu yangane mfethu iyona ntokazi eyangenza ngathi mangizwa amanzi ngobhoko ukuthi uthandeni kunjani hayi mina ngangezwe kubaba but angigcinanga ke ngayo khona enye engazama nayo engayishela mfethu sengifuna ugrade 12 ke ngayishela unyaka wonke ke leyangane ngayishela mfethu yayibizwa ngo Miss Fresh yayimodela mfethu ishawu number 1 esikoleni inhle ngiyabathanda ke qhawa laba abasuke bebatshaza ukuthi yabona ke lapha akuyinoma uba akuyenzeki ukuthi ugeje futhi awugeje angigeje ngane kwethu angigeje mfethu ngoba ngiyakwazi ukubekezela ngihlala yabo so ngayishaya le ntokazi mfethu unyaka wonke ngathi sengiqedile umatric ngoba ngase ngifuna umatric ngathi ngiza nje ngala eThekwini avele yangiqoma okay ngayisola ukuthi ngizokwenzana eThekwini ngayisola futhi ngizokwenzana eThekwini ngoba manje kunegugu lami lapha emakhaya ngabona umshado futhi nakuyona ya ngahamba mfethu ngiyovakasha ekhaya ngiyakhumbula laduma izulu kumele ngiyibona duma izulu mfethu lani izulu ngaphuma kunjalo bathi yona yangaphuma imvula zaphelela kumina yangaphuma yona yaphuma imvula isiphelile ngayibona ke mfethu kwawuqala kwami kwawugcina kwami ukuyibona ngayibona ngathi mangibuya ngala eThekwini kwadlula inyangane ezimbili ezintathu ingane yaziba amakhozi hawu kwenze njani manje ithe isuka ingane yayisithi hayi manje umama ubamba ama chat ethu manje isekunzima ukuthi ngixoxe nawe ngicela ungangizondi ngabona ukwaliwa ke lokho cela ungangizondi legend njani wonta ukwaliwa ke lokho yilapho ke mfethu engasayina khona danke mfethu ngathi mina nendlela yothando siyobonana emshadweni naye angisafuni kwakuzama ke manje from 2014 2015 2016 2017 2019 2020 2022 2023 2024 mhlawumbe uqala mina ngithi engathi ngiyakthanda lokho kuyintombi ke ngiqale mhlawumbe 2025 ya manga won 2024 uphela mhlawumbe 2025 la ngithi khona engathi ke engathi inhleke la ngazama ukwakha nawo umuzi yonke leminyaka bengibona nje but ingekho into ethi shela lengane mfethu uyayithanda yabo ya manje ke ingane yakwethu uziza kanjani uma kwenzeka umfuka amasuku emangenyawo hayi wengane yakwethu uncedo uyalithola noma kwenzakalana ngiye ngithi mina mfowethu ngeke danki uhalela ice cream ungawuhalela but ayikho into engakuphusha ukuthi ngeke ngaphuma na ngo12 ebusuku mfethu ngiyowuthenga lo ice cream ngoba ngiyawufuna ngeke ngikwazi ukulala ngawutholanga ungakazi uthest mfethu so njengoba ngishilo mfethu ngathi imizwa yami mfethu active ilokho futhi okungenza ngibe happy ukuthi angigoli
ayikho into engisolisayo nami uthi ngathi kodwa ngiyamdinga udokotela yoba ngingaqonyiwe nje mhlambe na kunomthelela yabo ukuthi imizwa yami yini ilekhe kanje angiguli mfethu ngiactive akunqeni mfethu ukuthi sithi sihleli la mfethu intombi zikhona sengisaba nokusukuma ngoba unhlanu uvukile oh madoda lena ke mfethu ukuthi ngisiza kanjani kuyaziba mfethu ngiyaziba nje mfethu aphakama unhlane azalana unhlane useyazi naye uhlala phakame aphinda lala injalo kana kwethu ayishintshi ayijiki mfethu imile nje manje ke mfethu uyimisele ngani ingane yakwethu uyimisele ngokuthi ngempela ube semshadweni or mhlawumbe unazi inhlelo zokuthi ke uthola intombi before uye emshadweni mfethu iphupho lami ukuthi umuntu wesifazane ngimthinte emshadweni iphupho lami lelo into futhi le mfowethu efuna uNkulunkulu amen uNkulunkulu mfowethu ufuna kanjalo ukuthi owesilisa owesifazane akasho uNkulunkulu uthi hayi wena yiba yisoka ngoba cha uthi nje thintanani emshadweni kungcwele kuyena lokho so mina mfowethu ngiyobe konakele makwenzekile mfethu ngawa ngamthinta umuntu wesifazane ngimthinta ngingafikile emshadweni kuyobe mfethu kuyoba yibhadi mina futhi ngiyozenyeza mfethu ukuthi ayisenzekanga lento engiyiphupha iminyaka futhi kwaNkulunkulu uqobo lakhe ngimphoxile yabo so engathi mfethu ngingamthinta sengimthinta emshadweni ukumazi nje ukuthi umuntu wesifazane mayenqunu nje engathi nje futhi ngingamthinta nje emshadweni straight ngiyezwakala ngana kwethu mfethu mhlawumbe ke wena ke ngokuthi ke umuntu ozongena naye emshadweni ufuna umuntu kanjani mangithi ufuna umuntu kanjani kuyenzeka ukuthi uthi intombi uyithande kani mhlawumbe ayiseyona intombi wena u straight yini ukuthi ufuna umuntu oyintombi straight umshadweni noma yiphi intobazi as long as inalama requirements wena owafunayo mfowethu ngithi mangisho ngoba ngiyakhuluma ngifihli ngithi mangisho mfowethu angibali izinto eziningi kodwa kuye kungithusa ukuzwa even bona abantu besifazane bethi ndoda ku-impossible ukuthi uthole lo muntu omfunayo nami gcine sengimangala kahle ngiphila kuliphi izwe mina kusho sengifuna ingilosi kubuye kube khona lokho futhi ngiqamba amanga ziningi izinto engiyibhekayo ngiyabhekisisa ke mina mfethu ngibhekisisa kakhulu when it comes to umuntu engithi ngifuna ukuphila naye ngoba angisheli noma ubani danki ngalendlela ukuthi angikwazi kuyangihlula danki ukuthi ngikhohlisa intombi ngithi intombi ngiyakuthanda ngingakuthandi cha mangibona ubuhle bakho umuhle uyathandeka but uma mina ngingaziboni nginawe emshadweni kusasa angikwazi ukukhohlisa ngitshela ukuthi ngiyakuthanda kunalokho mangibona ukuthi okay imizwa iyona iya responda mangiseduze kwakho ngingakutshengisa nje ukuthi ngibuthaka mangiseduze kwakho kodwa kungekhona ukuthi ngizoze ngithi azame ngoba mangithi azame uzokwenzeka lento engingayifuni ukuthandana nentombi ngingawuboni umshado kuyona ziwu3 izinto engibhekayo mfowethu 3 nje kuphela aziningi akabe intombi mfowethu ukona number 1 ubutshitshi akabe itshitshi number 1 wami lo akabe intombi akakholwe mfethu azane noNkulunkulu yes ukuze phela ke ngingahaleli ke abanye abantu ke akabe muhle awubuhle mfowethu ngiyabudinga ukuthi njani ke mina kodwa ubuhle mfowethu lezi zinto ezu3 nganya kwethu zizokwenza ukuthi noma ngabe lokho kunyeke mhlambe ngikubhekayo kungekho ngitshela ukuthi ngizokuthola ngendlela yabo kodwa lezi zinto ezu3 mfowethu ngingajabula kakhulu mangathola umuntu kanjalo kangangokuthi mangathiwa ngimtholi mina kangangokuthi danki kuyenzeka intombi ngiyishele but once ngathola ukuthi kakhulukazi engiye ngisheshe ngikuthole akasayona intombi angifuni qama ngiyaqhasha ngisho ngathiwa ngiyabona ukuthi izongiqoma le iyangithanda ngiyaqhasha yabo abanye kuyenzeka uthola ukuthi avela ngiqoma
ngibe ngisabuyela ukuthi cha asithandane ke manje ngoba sesiyathandana so nje mfowethu zu3 engibheka kakhulu akabe intombi akakholwe akabe muhle. Okay mfethu nakumbuzo ke wami engivala ngawo before ngikudedele uyintombi uyakholwa akasebenzi oqala lo Yeah. uyintombi uyakholwa uyasebenza akamuhle Yeah. umpho ngamthatha kulapho uyintombi uyakholwa akasebenzi muhle yeah. right lo wesibili uyintombi uyakholwa uyasebenza ke yena akamuhle kodwa iloqala mfethu ngabana abana lo oqala mfethu akayamashonele nemali yakhe yeah lo oqala mfethu uzokwenza ukuthi ngisho ngathiwa ngidibana nasiphi islay queen la ngaphandle ngingajiki naso ngithi awukodwa uyabo ngithi yabona kodwa hayi muhle ngendlela yakhe muhle labanye abantu but mina ngiphelele la awukholelwa kule ukuthi ngithanda umoya wakhe hayi ngeke nganya kwethu angifuni mfethu ukumchithela ngithi ngithandana naye ngibe ngihalela abanye abantu ngibe ngibancoma ngibe ngibashela futhi ngoba uma ngingekho happy ngala ngizoganga mfowethu ngizoganga kahle hle ngibalekela ukuganga mina uma uthi mhlawumbe uyashintsha kuba mube sethandana nami hayi lapho ke cha ngeke phela ngithi ngizobaleka cha ushintsho wena ushintsho yimina mfowethu noma ushintshe senami sizophusha nje naye sihambisana mhlawumbe ukushintsha kwakhe nami ngobe sengishintshile ngoba phela ngesikhathi esikhulu siyashintsha vele kodwa nje okwamanje mfowethu akabe muhle ngane kwethu akabe intombi futhi aphelele yeah angekwa awukho umdlalo mfowethu okwaqala ngo1-0 ngifuna ukuthi mfowethu ngithi mangibheda angasho ukuthi wazi washaya udaka kumasuku cha akathi angazi asincede vela akekho ubhedayo uyabona nje makuthiwa upheka ukudla kuyaphakwa labantu abakwazi ukupheka bewona chef akekho ozothi kubi lokudla awuphekile kamnandi ngoba vele akekho wazi ukudla kumnandi uyabo asipheki zobabili injalo nje ngane yakwethu mfethu isithembu uyakholela kusona angikholelwa mfethu kusona awuziboni futhi uba nesithembu uphela kanongoma isemakhaya mfethu ngicathi indaba esithembu idumile iyazeka njengoba kuyindawo yasemakhaya wena yini ekwengathi nje kwenza ukuthi mhlambe uthi hayi isithembu usikholela kusona ngithema ngiqala mfethu ngathi ngensizwe ekhuliswe ngenkolo yeah so ngoko understanda kwami iBhayibheli nangendlela enkonzweni ke okwenzeka ngayo la ngikhonza khona vele isithemba kuyona into abayibeka phambili nabayiqhuquzelayo yabo so as kuyinto engathi uNkulunkulu akayithandisisi ngixabene danke nezinto uNkulunkulu angayifuni mfethu so ingakho khona lelizwi leli amakholwa ami ngalo lelethi athi uPaul usho njalo uPaul uthi ukuba bekuya ngami ngabe nje umuntu ehlalela nje yedwa nje yedwa kodwa ke ngoba phela vele inyama iyakufuna okwayo thatheke ke mthathe noma abe yedwa angazi ngoba mhlambe kwakuyisiprofetho noma kwakuwumbono wakhe kodwa nami ngathi ngithanda ukuma naye ukuthi ke cha uma ngithathile ngizothatha bedwa futhi mangingamtholanga lo ngimfunayo mfowethu ngamane ngingathathi danke mfethu angamane ngihlale kanje mfowethu uma ngikwazile mfowethu ukuhlala from ngizalwa kuze kufika ku32 lengikuona njengamanje sekuseduze phambili imake njengoba la 32 manje ngithi ngifuna sivale kodwa kuvaleki njengoba la 32 ngane yakwethu mawubheka kulamatshitsha khona akhona kule level yakho njengoba kuduma ukuthi manje izingane ezincane khona la ebujijini zikhona mfethu intombi but nazo seziyangabazisa ezamanje ngoba ukuthi ngeke ngithi khona intombi esengeke ngayiqonda mfethu uthi ayishayela intombi ubone ukuthi hayi ngoba ingqaphaza ngoba ingakuthanda khona lo mbhemu lo osekhona but abantu abangamazi waziwa uyena bayaphusha futhi unethemba futhi lokuthi uzothandana naye noma mhlambe uzoshada naye kahle hle
amatshitshi amaningi mfethu awondanga aqomile okay kuukuthi afihlile aselinde nje ukuthi insizwa yenza iqiniso yenza iqiniso aphika futhi ukuthi asilali okay singazike noma bayavakashelana yini abakenzeka bavakashelana phela fana hambo yosoma insizwa awu lungile ngane yakwethu mfethu siyazi ukuthi unomsebenzi ophushayo ke ekuseceleni mhlawumbe abantu abakulandela enkundleni zokuxhumana bakuthola siyazi uyabhukwa mfethu njengomuntu wake wavela kuma idols uphusha ikhono lakho uyabhukwa mfethu bakuthola bakulandela kanjani enkundleni zokuxhumana kulula kakhulu mfethu enkundleni zokuxhumana ngingumthabiseni Masoko ngingu-BMK isidadada soju imina lo ngizenzela ikhono lami mfowethu ngimbonge mina ngishaya inkondlo enzima kabi mhlawumbe futhi nabo umbongi lo bibona lobu ngenza ngiphila iqiniso mfowethu abantu abangikholwa ukuthi ngiphila iqiniso abakukholwa bathi ngenzela ukuthi ngisondele einganeni ngibhuqe zonke uma shabhuqa ubhuqe wasani ngike ngathi mina danke mfowethu ngeke ngathi sengeke ngalingwa before ukuthi angifuna ukukhuluma kakhulu but sengeke ngalingwa mfethu mina hayi intombazane yodwa hayi amabili hayi amathathu mhlambe awu4 mangaphosisi ngeke ngathi ngifike endlini ngafika ingane ihleli hawu uzokwenzani hayi ngize kuthabana ithi ize kuwele lami okay malifika iwele lami aliyazi lentombi le ayisakhuluma futhi nayo uthi abantu ufica nginayo endlini angena uthi abantu abeka ubhaka pho uyabona awubafo phela uyithathe imvalele uyabo sahlala nengane mfethu ubusuku bonke yayoba awu smakade awu Jehova awu kwaze kwasa ngayinika umbhede mfethu double bed lo mbhede lona mfethu ukubona uma uthengile umbhede ukuthi usuku unoplastic awukhiphi uplastic undlale wenze yonke into lo mbhede ukuthi iyayoba ngangizwa ngoplastic ilokhu iguquka ithi nangakhetha nje ukulala osofeni ngaleso sikhathi leso ngalala futhi mfethu ngalala kwasa ya phenduka ingane waze yona yengenaso ke isipini sokungiqonda so yalokhu iphendukile nje kwaze kwasa yavuka mfethu ekseni ngayinikeza amanzi yageza yahamba should yayisidina indlela yo omunye mfethu ngamfica ngoba kunayo leyo kuhlasela endlini omunye ngamfica sengikhona khona le eThekwini ngamfica nje eRomeni omunye hawu yini manje wenzani manje sitatata ngengidlala wena ukuthi manje izitoma ngixoxa abantu bavele beyitshela ukuthi ngiyadlala washo kanje dank wathi sitatata ngengidlale wena mina yabona ziyakhala manje yagumula ingane yanqona mfowethu yathi ibruke phansi akwenzakanga lutho mfowethu cha angifuna nga-challenge kake lapha ngoba akuyona ingane engixwayayo ayimbi ngalendlela ukuthi mfowethu hayi ukuthi ayimbi inhle yabo but nga-challenge mfethu ngeze ukuthi ngithi ngiyathamba bese kufika lento ethi uNkulunkulu uyakubona futhi uNkulunkulu akayithandi lento efuna ukwenzeka lento le ofuna ukuyenza wena BMK uzoyenza emshadweni mina ke ngiyayiphimisa ke into esemqondweni athi mayethu ngithi hayi uNkulunkulu akayithandi lento uNkulunkulu kahle hle ufuna lento siyenze emshadweni khulileka sizoyenza emshadweni ngama mfowethu ngama yazi yaduba ingane yaqoka yahamba yabo nenye futhi nawe yenza okufanayo nayo enyeke mfowethu yagumula danki mfowethu yahlala la ngayivumela futhi yahlala la cha yahlala mfowethu yahlala ngayibona ukuthi ayiyahlala ngezwe ngithamba mfowethu ngeze ukuthi hayi ngiyathamba ngane yakwethu yabona ke ngathi he madoda kungenzeka yini ukuthi kwenzeka lento lena yayithi mayisithi enhlane uready ngithi ayangikho ready enhlane uready ngithi angikho ready ithe isuka ifuna ukwehla khona into le abayibiza ngeblow job kuzoba iblow job kuphela nje Tshela dank ngavele ngingabe kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi ngizovele ngithambe kakhulu mangathiwa ngiyamvumela
owami uzipho nebhande mfethu lihlale lifasiwe nganyakwethu ngalifasa kakhulu kwaze kwasa mfethu ngamdumisa uNkulunkulu mfethu ngamendleleni ngathi Jehova umkhulu ungisindise mfethu engonyameni so mfethu la ngidlule khona danki nokulingwe sengilingwe khona ngiye ngithi mina mangixoxa bethu abanye hayi unamangu uyixoxela ukuthi amanye amantombazana akuthembe asondele kwena bese uyabo ulala nawo kanti mina hayi ukuthi ngisuke ngixoxela ukuthi ngoba ngifuna bengithembe ngisuke ngisho ngempela ukuthi ungangilinga uma ufuna ukungilinga kodwa ngeke uzowina kuzogcina mina ogcina wena hayi futhi ngoba mhlawumbe imizwa isuke ingavuki noma mhlawumbe njengoba ngisho nje mfethu ngiyathamba ngizwe ukuthi ngithambile unhlanje mfethu umile ume ngalendlela ukuthi uthi angilali istatata nansi ingane la ngime kodwa ngithi hayi uNkulunkulu akayifuni lento le thamba nhlana yathamba unhlana njalo nje nganyakweni simanga sento enza njena ngena kwethu silandele inkundleni zokuxhumana uyasicheka nje siyi-BMK YouTube production uyasubscribe ulike ucomment icomment yakhe ibaluleke kakhulu usitshele wena ukuthi uyathokozile yini ngesenze senziwa nayi insizwa yakamasuku ethi yona igcinile iyozingene emshadweni uma ukuthi nawe mhlawumbe ukhona ukuyifakazela usithinte nayi number yethu la inbox futhi uzokhuluma esakhe story usitsheti nawe sikhona istory esikanje sake sakwehlela or nawe uyakufakazela ukuthi umuntu uyakwazi ukuzigcina aze abe semshadweni uNkulunkulu uyaqinisa ukuthi uzigcine until nawe bese emshadweni mhlawumbe nawe ngomunye wabantu abashadile abakade nje bethi nje cho umuntu wesifazane soze simthole emshadweni ngani kwethu cha sibonge ithuba uma ukuthi isikhathi sobe sivuma sobuya size no part 2 ngani kwethu injalo ngana wethu ngibonge kakhulu ngibonge ithuba futhi ngoba mningi imibuzo engisenayo hayi ngisenayo uqala ukuthi imibuzo hayi mningi kakhulu uqala ukuthi nginayo ngoba isikhathi mfethu siyinkinga kodwa ke ngoba ngiyophinde ngibuye angikhululekile mfethu ngikhululeke emoyeni ukuphendula mfethu lonke uhlobo lombuzo even nabo abantu mfethu makuthi kunemibuzo abafuna ukuyiphosa bangayiphosa mfethu ngikhululekile ukuyiphendula ngoba ngeke ngibone nje nabanye mangikhulumela ngibona ukuthi hayi babona ngathi insumansumane le ngikhulumayo yabo kodwa abantu abaseduze nami bayakwazi ukuqonda lokho ukuthi hayi le ndoda ngempela iqinisile lento eyikhulumayo kunjalo nje BMK YouTube production kwinkundla zonke zokuxhumana mina igama nguDango kaMthembi episode yokuqala yethu le siyayivala la sobonana mina nawe kwi-episode elandelayo silandele kuzona zonke izinkundla zokuxhumana until next time let me love you and leave you bye.